Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kelompok pertama tak bojeng masuk neraka, nikah kelompok orang ka. Kelompok nomor 2 tak bojeng masuk neraka, nikah orang Islam tapi tak bojeng gara-gara nuruti hawa nafsu. Nomor 3 Allah jabu fawailul lil musallin. Nomor 3 nikah aneh Islam abojeng king magi abojeng pakun masuk neraka. Pasera alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang sa abojeng keng bojeng enteng. Pasera orang sa eko ca abojeng enteng. Cepon ulama salah situ nga enteng gak dinto orang sa abojeng bekto nah palopod dari kenengenah. Abojeng mun abojeng keng bekto na nabrak ke bekto selain. Abojeng mun abojeng keng bekto na tak sesuai kalaban si aturaki kalaban syariat. Nomor 2 eko ca enteng orang gak dinto nak turun fis shalah. Abojeng mun abojeng keng pada ben ajem nyulpe. Toh beda banyak sing terawian roh cek tega beda video na beda. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin. Malaikat tukang tulis amal atanya dak remai tulis saria itu. Malaikat situ nyampit tapok colong mare beda sabu jang kencang mantir bi Allah iyo orang yang bujang kencang gak dinto hadirin benih karo zaman samangken. Zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun beda orang sa bujang kencang. Kanjeng Nabi ne ngali langsung kalaban paningala Kanjeng Nabi da orang sa bujang kencang. Kanjeng Nabi pahasompa. Fa wallahi alladzi nafsi biyadi. Demi Allah, cok saking ngamangken billahi law mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang sa bujeng kencang rimun sampai mate bujeng apakun kencang de iya mate tak kira ngibah Islam iman abujeng gak mun kencang genduh eka waris mate kafir abana boleh tak abujeng kencang genduh eka waris mate ka benih tak oleh kencang mun kencang tumak ninana jaga rukunna pasampurna karena ada orang ini ka abujeng kencang ini ke benih karo eka waris mate kafir bejeng tak sah arapa rukun nangan le contoh saya sering mangki gula ni abejeng ini kan mun santri biasanya kan uning jak Fatihah kah wajib maca surat son jadi mun tempon akhir surat tak ibaca karo maca Fatihah to keng kaderin akhir Fatihah ni saya baca sampai ke ruku Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas alaihim waladdallin nek mun waladdallin sampai ruku sampean tak sah bejeng anapa? Karena Fatihah ini ke rukun yang dalam keadaan mancing intisab. Itu cik-cik mari yatas. Mun sampean waladhdallin ibaca sampai aruku, maka sampean beujeung tak sah karena sampean ampun ngale rukun mancing sabe ke ruku, mancing lain ruku lah. Karena kau tuna ruku ini kesamarina Fatihah. Tapi banyak mun tak percaya bukti akhir mun sampean akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tak sah. Nomor 2 boleh sangat sering mangki. Tak tumak nina. Ada i'tidal ada tumak nina Allahu akbar sami Allahu akbar tak sah ni bu. Tapi kau tu neng Allahu akbar. Pernah tak cak maca aja maca na sunat king neng ni kewajib. Mun tak ambu sampean tak sah beujeung. Anapa sebab polan sampean nyambung 2 rukun. Sami Allahu liman hamidah. Ambu kan lu. Cak kor mokora ruku, cak kor mokora sujud marilah. Malah cak pun ulama benih cuma beten sekutu mancing sampai tanang tak oleh aguli. Karena ada orang terkadang beten neng mancing tegak tak agulian keng tanang apa kun tak ambu. Nek cak pun ulama fikih tak sah ya. Allahu akbar sami Allah. Cerok norok kita tak tahu. Ane kelompok bun badak nih. Ada apa kita tuli tekem saya kok anu. Mungkin kira nangal tuh Nah ada cerok norok kaki bu. Ada suruh mulai kada nih binan gue. Kelala mulai kada gitu.
Beda kak, ampun mangki sampean. Oh, bersama Allah, Allah. Masalah benih karo ketiga, kedua. Arah apa minta bungkus gelunya? Saya gelak kaki, buk. Terus mak lerembi lah dia kakinya. Dikirim di inja bagian kemina tercatat nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering gula boleh mangki, buk sambian, can kema budaya luar. Tak sah untuk madhab kaul anjunan Imam Syafi'i. Mana bi abajeng cangkem ni kapadeng maka bajeng ni kata sah. Maka sambian munarukuan puntuk ben kodung kalau dia ada debuk. Seneka. Jadi kodungan kalau sambian bet-bet nikah ni kepatopo. Nikah ni topoen seneka baru pasang rukuna. Munarukuan beri pak cangkem luar sambian berarti aur terpaguna buka. Paham bu? Maka kan makin sambian kodungan dalam geluh. Mari kodungan dalam bet-bet kan kantomak baru rukuna pasang. Boleh gula sering mangki kayak laki yang mun bini gula tak oning kita teman nyendemi. Mun laki ni kan soko na tak terkok. Ni kan gula laki mun pian kan di dalam kan tak tahu kecuali buka dia pun nak sujud dia. Jadi kisah sepeda panitia ni kalau boleh. Gula ku mun nguncang gula cak nguncang ni kan. Mun intara cak beki ni kan. Tali eka pun kena pau pun. Roja rok no rok. Mari kita ngakir buk, mari kita ngakir yang kuannya. Terus mulia sekali sampai. Mari bah rombongan kena semobil mari. Seprit dak karen ben fanta. Iya tangkan cerai bagus. Abri kocak yang raja geluh gitu. Wani pasang bah nyelem ban pengko pengen. Iya. Sering mangki gula ka abajang ni ka kriking sok kalau belkot. Ni ka tak asa ka nggih. Orang abajang ni ka saja anggota na beten ni ko tunga tup kiblat, cetak tup kiblat. Kriking tanang tup barak tup kiblat. Soko geriking soko jaman ulama, kau tu terkoh, kau tu pelkot senikah. Mun tak pelkot payah bahasa nikah tak sah gua aja ngah. Tapi mun bisa, mun lah kedung kasep kali tuan oleh kibah saka apa kerja pak serta kok colpak wan ibu dia pas cetaden. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bajeng ni kah maki abajeng mun bekto na lopot masuk neraka. Maki abajeng mun kencang gelu masuk neraka. Terbi Allah kau leban sambian betul orang si bisa anjur ke bajeng bekto nah amin. Lo masalah keng bajeng khusyuk tak khusyuk. Ini ke ulama ada yang menyatakan khusyuk ni kasyarat artinya kudu khusyuk maklesa. Namun sebagian boleh punten sebenting lah abajeng kita khusyuk tak napa. Paham? Makanya saya nomor situng pasera saya bakal masuk neraka. Saya bakal masuk neraka saya nomor situng ini ke orang tak abajeng. Arab minta abajeng kafir. Saya nomor 2 Arab minta abajeng sengkak. Saya nomor 3 Arab masuk neraka jadi abajeng enteng. Saya nomor 4 nih kak. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim sahun boleh kaki dia. Khosi on be pas sahun kapi. Pan beda solatihim sahun boleh. Hari tak ning pemimpin tahlil enggak ada kan? Sampai poter tak ada mari tak grupan enggak dia harinya. Kan engki. Lebih macam Yasin bah lok pati apal saja macam tak neku kan aleng-leng. Wa ayatun atto telok, mubin atto beto.
neku wae mun tak pati hafal Quran ni kebanyak sepada ayat tu. Kan bedeng maca Yasin, oleh setengah pah mari Yasin. Aslinya saya baca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Saya baca ni keberhubung tak neku Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ibu di bah ngucap cocok teko. Keluar di tahdilan ya mbak bi mbah. Bah lebur tu. Mendak lekas ngakan. Lego kakek boleh ya iko. Macam malaikat tertulis mati ke empo sudah colok ni kok. Alladzina hum fi salatihim khashi'un bani sahun. Kan salatihim sahun. Qad aflahal mu'minun. Ongku ontong. Pasaya rasa ontong. Al-mu'minun. Orang-orang seatina iman. Terus melaksanakan solat. Solat ta ekalakoh kalaban khusyuk. Lacepon ulama tafsir. Khusyi'un ni ka maknana benih maknai khusyuk. Tapi alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha. Saya maksud khusyuk nang ayat ni ke benih orang seabajeng pah di dalam bajeng khusyuk. Sebagian ahli tafsir ada busa nikah. Karena mun pah seontong orang seabajeng bajeng khusyuk, kula ben sampean tak ontong. Polan kula ben sampean mun abajeng tak khusyuk re melarat bu. Abajeng masjid genteng bude lampu tutup kayak depan ni ada. Cak maki abajeng baca. Rapatkan sob dan barisan. Mohon HP dimatikan. Duhur jam 11.30, asar jam 3. Oh, puy pamare. Bini bajeng ibung ko na sing imami lakin. Salat ako caan lakin akausen. Ibu di bade bacaan nah kecap manis cabango terbuat dari bahan-bahan pilihan. Baca tegay kelopay si maca Fatihah. Sambin namun apa? Makanya nang kita fatul muin, abajeng gak dinto cek ngangkui perkara sa agemper baik kalampi atau bersejada. Makle kula ben sampean bisa khusyuk. Karena pun agemper tak khusyuk. Asli enggak ada ngatela lampu tutup kayak depan nunduk ke bebe ben ya khusyuk. Sajada na beda kamper mekan apa ibitong bang lah bengetung 2 3 4 tung 2. Ini belu ke? Apa na boleh janggi buruk? Pak kalampi na beda bacaan. Bila-bila mula osom pil pilgub pilpres pilap kapyo kan dia sana banyak orang itu uman kaos tadi mungkin kaos cek terkadang sepanduk bener napa belum bul terkadang iku bayi kaos pulan kain genteng nih kan cek dengan ding pilihan presiden ding pilihan gubernur pulan kain genteng pakai sekot ada pada baca dina deh coblos di bawah ini kok. La buk cak kau tin nama kela genteng apa kain nama beda gembreng aja ki kebayan. Itu kau bangkat bangga ki buru. Masih kan kui ini. Wah beda bayan. Nah, coblos di bawah ini. Beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang-orang yang khusyuk dalam solat. Ma maknal khusyuk? Alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha. Orang-orang si alaksan aki bejeng tepak dek ka betonah kak dintok orang-orang si bukan selamat semoga tepak kaula ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Mun la bejeng mangkin tepak marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an saraita min haramin laylan ila haramin
كما سرى البدر في تجيب من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى tak lakong ya lamun la bejeng ijagah ku lebih sampian bejeng la kelako kalaban sampurna baru marina ku lebih sampian akhirat umpama bade kelakuan dosa kelako deki bisa minta syafaat imma syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi imma syafaat dari Al-Qur'an imma syafaat dari orang-orang soleh akati pujuk banjir amin Allahumma maka nak bakal ibu guna ban sampean di pujuk banjir ni kemudian sepenting kaya pun gelak kotu beda sambungan kotu beda talih maka mungkin hadir kau leban ajunan ngaholen pujuk kak dintoh keng nampak aki bahwa aku leban sampean tak apesa kalau ben pujuk ni kama kita enyo onaki selamat makin pakun selamat pujuk ni kama kita iya hole makin pakun masuk swarga ben pakun teti pujuk anapa me entar kau leban ajunan kalau ben hadir kau leban ajunan kak kantoh beni pujuk separlo dek kau leban sampian beni pujuk seputo dek ketua kau leban sampian tapi kau leban sampian separlo ngampong dek ke pujuk makle kau leban ajunan pada selamat karena Allah seadabu dalam Al-Quran walladzina ja'u walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' nak foto senorok dalam pana pujuk nak foto senorok lakon-lakon pujuk etorok kalaban iman alhaqna bihim dzurriyyatahum maka nak foto ni kemudian bekal pangampung dek ke swargana pujuk keng pujuk make iampongi swargana make jadi tak luang sama sekali kau leben ajunan pangampung gratis pangampung cuma-cuma manter tepak ke kelompok kak dinto kau leben ajunan amin Allahumma siap tak siap ngehole bentahun manter bentahun bisa ngehole boleh ki sombongan bareng kan sambian ni manter terima asli namun zaman kona kak tak setahun sekalian pen malam Jumat ke kuburan lambo makin tak osom ke kuburan tak pati osom nyelasnya makin lambo malam Jumat ke kuburan malam Selasa ke kuburan makin ada malam Selasa malam Jumat ni kata ada napa boleh malam Jumat malam Selasa cek dengan telasen makin ntar kesiring telasen nyelasnya ke camplong nyelasnya ke Nyiroro Kidul Allah kapan tar ke kuburan tar de enak setengah jam maling-ling ke dojo ke timur apa kak kubur nambu elang jong itu abid kelu tak yen tadi untungnya beda hol bujuk setahun sekalian bisa entar lega makanya saya ingat setahun sekalian lega selala tak entar ben malam Jumat ben malam Selasa setahun sekalian tuh dijaga areng sareng mun beda panitia minta sombongan mun andi abri pala tak andi ya tak andi neng sombongan kan tak kutu pes bisa sombongan nyumbang beras tak andi nyumbang lako kok bisa tak andi le beras tempo tak ada tina kok nyumbang nak lako boy nolong nak macam ke terop pada tak bisa nyumbang terop memancing maksudnya tak bisa ngampar lama nyumbang dua nyumbang ngerena pada tak ada bisa bisa tak ada beras tak ada alako tak bisa aduan tak bisa nyumbang ngakan boy tina mengentak nyumbang intar bukan engki gara-gara intar nggak sampai ini kan makin acara sukses cak gula makin dia akan temun sampai tidak entar burung pengajian akan dia bensap akan dia bentuk patok juga gula datang sampai tidak entar hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat deh njak makin santri ngocak apa gara-gara sampai entar cara bah sukses makin amin makan ten gula yakin hakul yakin ajunannya kemudian bekal kebereng di pujuk ada apa sebab karena makinnya kemun abahas ikhlas sejelas ikhlas ini kesampian mun abahas makinnya kesepaling hebat sampian sentan mun khulil yasin tak hebat kak mun khulil yasin cak bahas ikhlas kula makin paling jauh perjalanan 3 jam kak kantu di Bengkalan ikhlas belum tentu hebat lo hebat apa karena kula makin jauh bensin gende bukan mungkin jadi mau bahas hebat lo hebat guna magi jauh bulan bensin di gente sampian asa bedaan luang bensin berisa gente bensin umpian pente sombongan bulan telo pente sombongan kan engki
Sampian alako, boleh tak nolong ya alako. Ijak gula ken yonceng bu. Mun pah yonceng ki sero nyumpong ki sero majaga terok sapa orang munceng kiai lain le goyang ki. Nek boleh ke tabu je lo entar kok. Bahkan engki. Makanya mun bahas hebat mungkin sehebat sambian. Mun bahas ikhlas sambian. Entar kak kantok punten tak iri-iri panapa tak ikentek erogi na malah sambian entar rogi. Kula maki ujau dari Benggalan tak hebat kak. Cek bensin ikentek gula. Abahas ikhlas tak temu cek ikhlas holil yasin. Muntro tahu penceramah holil yasin ra ikhlas abanje gempang carana. Onceng cek songgemin. Cek cabisin. Mun tak grunggung ikhlas. Cang siapa selalu agrunggung. Apa gula pak kali kau jangan tak songkem kak. Pak kali tak cabis gula. Bicara kancah tilpun tak kalau penjo tak nilpun aja bener ngalak terep. Palai beri kalah. Tak beri dan tak. Iya pola lu. Mana pakun tak ada muli. Pak kali gula koncengan tak songkem tak cabisin. Agrunggung tak agrunggung. Ngocak tak ngocak. Manglo enten ken ngalkal dina dia. Mak de iri yang. Jadi pikir ya Allah munabahas ikhlas tak ikhlas di nahulil yasin deka. Mangkana munabahas ikhlas sejelas ikhlas seibabanya. Keng pulan apulong ben sampian. Kula mah kita ikhlas sampian budian eki babi pujuk banjir kula manter eki babi sampian. Terkadang kula kira pikiran buat selamat kula tak bangki. Bisa saja budian kula saya masuk neraka. Sampian masuk surga. Siapa amin je? Binin siapa amin reka? Bisa saja kula masuk neraka sampian surga amin nego. Reken kok ipapoto nabi tibi. Putu pak garing ngapa dinanya? Untung saya amin semua tuh, ajak ngode engkabin bikok katanya. Kata mantoman sekali. Bisa saja kula neraka sampian surga amin nego. Karena kami tak yuk berbeda kok benar. Mantar pada selamat deh bu. Mantar pada bejra. Ken ngampong aku lemang ken kebujuk banjir nih kak. Mun sampian dah jelas selamat karena nak bang sepona sampian nih kak pasti iba sampian. Pakai asampung, pakai nyompong, pakai hadir kelaban ikhlas. Dan gula maki ucau pun ki buru punten benih keng pelak. Bensin ki ikan ki ibrin berkat. Teti pun ki buru. Ikhlas napa punten. Bisa saja tak ikhlas menahulil yasin. Keng pulan apulong ben sampian seikhlas rek, apulong ben sampian segus bagus rek, apulong ben sampian seetrema rek, apulong ben sampian seselamat rek. Kula budian menter pada nerok selamat dia. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sekak dintoh si saya berdepak. Sampai saya tidak lanjut ke ibu. Ya kentem mik ya lesu kok. Napa kok? Tambahan apa aja mereka habis kok, nah. Namun kilo habis bisa tambah, aja ada beri dinaknya. Ada mulai beri dinaknya apa jangko, abid pada sekejap pada dah iya. Dan gula ki pindah ada ke pasien buk, mayo. Gula makai jompok mun tak terkait rotoron tak toron buk. Bon, senau sekejap, elok sekejap sejam kak. Senau sekoni, menter manfaat dah. Senau sambia kerja, semua ke pada barokah. Cek benih keng terak kerja gula, keng makin repot pengajian. Tak kerja sekali bah ngucap, cek onceng dia mengantuk itu. Anda iya makin. Kerja ide iya nih. Kapan boleh? Rasanya boleh. Boa ni tak nguceng syukur bayang. Mun lopot kapi mah, rangut dia pindah tu tibi dan cak bita abit 10 menit, mun tak apa teriam mabek tu ya. Kapan nutup, pebah lo tahu nutup. Sekak dintu si bisa berdepak, kurang lebih nanya un sepora. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
Wa ada aboli ka ada boleh aja menit torot make telu hari tak kira toron di panggungnya. Yang ku tak ngitik ngarabi latun. Orang nyak banyak dia jelingkang kok kebir. Mangkane beri kursi ni ke gula tojuk beni kayak ngakung beni. Beni kiba mancing dah iya dia. Berarti kan. Tikal khud ma safa wa da ma kadar. Bak cuba buang kuspa pondut ge. Isimpul lagi na boleh. Maklep leman deki beda oleh napon. Isimpul lagi na boleh. Kau mula ben ajunan mangken hadir kak kantoni keselamatan pujuk beni anyuk naki selamat pujuk haki kota karena pujuk ampun selamat. Ken ngampung selamat dak ka orang sudah jelas selamat agak dipujuk. Apa napa sebab karena pujuk gak dinto termas telah situng sebisa abri syafaat budian. Jadi akhirat ni kasih bisa abri syafaat ni kalema Nabi Muhammad, Al-Quran, malaikat, Ramadan, orang soleh pujuk ni ke bisa abri syafaat. Jadi kula ben sampean budian bisa syafaat di pujuk ni kesebenting beda sampungan sebenting beda taleh. Keng pun ulama beda syarat cemontro syafaat nah. Napa? Bejeng ngejegah. Maki kompoya pujuk mun tak bejeng poton. Jelas. Abejeng geluh. Mun la abejeng paki beda kelakuan tu saat tiaki tak bisa masuk surga, pujuk bisa ngangkes kor asampung ngak mangken nikah. Paham? Keng ini di lembab masalah bejeng ni ke beda 4 kasus. Setelok masuk neraka, situng masuk suar. Sepertama orang kafir tak abejeng masuk neraka. Nomor 2 orang Islam tak abejeng pulang sengkah masuk neraka. Nomor 3 Islam la abejeng keng pakun masuk neraka. Anapa? Enteng. Nomor 4 ni kasih bekal masuk surga. Bahasa orang saya khosok. Kula ben sampean la abejeng keng tak khosok. Tinggal pakuna abejeng kak. Abejeng je paham bu oyong dia kau tak abejeng jeng kau tak khusuk. Jambu pakuna abejeng. Kula abejeng tak keng tak khusuk bagus abejeng keng tak khusuk re bagus saya tak bagus mun khusuk keng tak abejeng khusuk Allah 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 abejeng kak nje cong poton macam macam mun la abejeng la khusuk ma makna al khusuk sebagian ahli tafsir ada bu alladzina yuqimuna sholata fi awqatiha benih pak kutu khusuk ongguan maka tak khusyuk paguna bejeng sepenting bektona tepak kak dintoh juga masuk ke golongan qad aflahal mu'minun orang-orang sayang kepejra ben ontong menter tepak kaula ajunan mun bejeng la jaga pah beda kelakuan dosa hati-hati kula ben sampean masuk neraka pujuk bisa ngibebudian amin kok teh cengeng kakep aja bu oh pah tak ketup sekali cek pedeng aja lo teman nemuring genteng. Geton ngarang ya ombor dia juga atau lekap dia rabu beda ngocak mak ni kene asli bapak dong benang keluar gitu agengan ada sini kene karo bungkan bu yon buana nak berjanji mah kula pengaji ni cuma bu kiai mekasen kiai beda situng kiai dok teman tepang ki ben kula boh mak ni kene sampean kiai Bikula ke bola, fulambok ni ubi hul. Bohula, sampai aning mun yatas raja sampean. Ngangkui malam-malam napa sampean mun yatas mi raja, mun bebe mi kene. Jawab bikula, kula ni ke aslina kiai saya bebe saya raja. Maksud mah ada saya bahan pun pentong kok. Maksud tas kula mun beda bebe lak dia ji. Dah torot kah. Malah ya kaya. Bon. Sekak dinto bisa pada pak mayu siapa suka tak terus dia kor lagi belum teti merdua maya malah tanda teti merdua tak apa pembian semertung saya Roma semerdua jak lah kalau ngobrol nomor bu malah begulan ni kebanggalan bu benireng mekasen gula oning kan banggalan sampean Bengkalan ni kata biasa, abini 2 ni kalau biasa, si biasa pak. Tek, tak berjanja. Menolak berjanja mah, ayo. Bon, bunten, gula tu pak kasih takwa jangan guru, takut kasih tuang. Bi guru gula pesen, tina jong, bini situng koi, magi situng kor libeli pada ben si banyak mah. Magi banyak muntai ikut takut bi bang sabang.
Mana daripada benar asli fadl dari Allah, mana daripada salah asli umbar dari keendengan ben kebutuhan pribadi ni on saporah ben on pada rezeki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.